Lehen aukerako 2024ko deialdian laburpena egingo dugu. Hemen dago Cristina Pérez, nire onduan, bitartekaria, bulegoa Don Boskon daukena. Eta Maite Arozena, bebai ikaslaneko langilea eta bulegoa Zubietan, Usurbilien daukenak, eta lehen aukeran inguruan hitz egingo dugu. Kaixo, guztioi, kepa esan bezala Maite naiz. Eta gaurko saioa prestatu dugu, pixka bat urtero egiten dugu deialdiari erantzunez, jada honeko ikastetxe batzuk azizatelako bulegora deitzen, lehen aukeraren aurrean edo zer egin behar dan edo ez, batzuk badakizute, bere deialdia ez da berria, batzuk nahi bazutea eskonektatu ez da berria, diru laguntzak eta antzekoa dira, baina bai uste genuen, errepaso moduan, ondo etorriko litzai gukela, pixka bat ere gai hartzea, ez da ondatuetatik duela bukatzen ari garako eta guain hasi dialako enpresak, ikastetxeekin harremanetan jartzen, kontratuak eta egiteko. Orduan, saiatuko naiz labur esplikatzen zer dan orokorrian eta prozesua nola dan, eta gero krisek eta bien artean egoizu eguna da, gainetikan guretzako dei gehiena jasotzen duguna edo zalantza gehiena sortzen dugunak ekartzea. Batzuk gainetik pasako ditugu, sartu ditugu aurkezpenean zuentzako referentzi bezala edukitzeko, baina gero oinarrian beti lanbiden izango dituzute. Zer da lehen aukera? Lehen aukera argi uki behar zute dela lanbidek ateratzen duen deialdi bat. Funtsean, oinarrian da lanbideko sisteman alta ematea lan eskaintza batek, hau da, enpresa batek behar bat daukanean alta ematen du lanbideen bitartez bere lanpostu batea izan dezagon, eta hori lotzea nola baitere gure ikastetxetan duala edo FCT-ak edo bukatu ditun ikasle baten kontratazioarekin. Zein da oinarrian diferentzia? Lehen aukeran barrenen sartzen baldin bada, enpresak diru laguntza jasotzen dula. Eta era berean, ikasleantzako ere minimo batzuk bermatu egite diala. Lanbide egiten duna da, hori martxan jartzeko eskatzituna da derrigortasun batzuk. Eta hori dira, enpresak bete beharreko minimo batzuk eta ikasleak bete beharreko. Orduan, guk prozesu hortan ze parte hartzen dakagun eta inkluso zuek zer dakazuten. Hori argi eukita dela, sisteman barrenen sartu behar den eskaera bat, dakagu ikastetxeera hurbiltzen dianan figura, ikastetxeak gure gana bialiko zuela, eta hori esplikatuko izan zergatikan, gure gana bialtzeko aukera dakazute, eta orduan hor, egiten dena da, bitartekari lanketa bat, aseguratzeko enpresak perfila betatzeula, ikasleak perfila betatzeula, eta beraz, ondo dagoela, eta kontratu hori lehen aukeran aterkipean sartu daiteke. Hori da pixka bat kontestu, bakoitzak ikusteko zer da. Oinarrian, diru laguntza jasoko duen kontratu bat, ikasle batei eta lanbideko sisteman oinarrituta. Hori esan da, dirutza bat dago, urtero ateratzen den deialdian, aurten ere 8 milioi eta 300.000 euro daude sartzeko. Oinarria da, enpresaria diru gehiena jasotzeutena, bitartekoak ere bai jasotzeute, eta ikasleak, baina baitu bere onurak edo. Orduan, 3 figura horiek markatuko ditugu parte hartzaile bezala. Enpresak, ikasleak eta tarteko bitartekari enpresa. Sartuko gara momentu batean, oinarria izango den lanbideko orrialdera. Bai aipatu nahi dizuegu lehenago, ikastetxeak badaukazutela zuek ere transizio bitartez edo lehen aukeran barrenek parte hartzeko aukera. Hau da, boletinean jartzeu, lehen aukera osatzeko 2 modu daudela. Enpresak zuzenian ikastetxetara junda, edo bestera lanbide edo beste ofizina baten bitartez eginda. Zein da kontua? Esperientziak eta krise gehiago data, eta ikastetxe batzuk zaudete ez dakitenoen konektatuak edo ez lanbiden registratuta zaudetenak, hau da, homologatuak zaudete ikastetxe bezala prozesu hortan hartzeko, eta zeate lanbide heziketako ikastetxeak zuzenian ikaslean datua dituzutelako. Baina esperientziak esaten du, ez dela programa aplikazio erresa, formakuntza bat jaso beharko zenuteke ikastetxetako arduradunek, jasota ere, ni jasota dakat eta ez dut asmatzen ondo nahi joan, kontrolatu behar dira perfila, kontrolatu behar dira lanpostuak, eta gero barrengo tripaketa ere ez diain erresak. Hau da, gu askotan ikastetxe izate dizuegu sartzeko programa batzutan, onura ganea da zuentzako, kasu honetan, noska aukera dakazute eta irekia dago, baina gure gomendioa da, sartzea entidade homologatuentzako irekia dago aukeratan. Eta gainea, mesedez pasada bat, gainea, beste baldintza hori kontuan eduki behar dugu aukerak eta hori egitean. Eta da,
Ikastetxen bitartez transizio egiten baldin bada, gutxinez 12 hilabeteko kontratua eskatzen dela, eta gure ikasleak ere gizarte bermea garantia de fondo juvenilen alta emarreteko derrigortasuna dago, bale? Era berean gure gana pasatzen baldin bada edo beste erakunde batea, gurea esaten dugunean da gu ikaslan Gipuzkoa bezala, baina baldintza berdina dira lanbide edo beste bulego bat jute dira, ez dira hauek eskatzen. Hau da, gizarte bermean alta ematea gomendagarria da edo lehentasuna ematen du, eta 6 hilabeteko kontratuak egin ditzakete enpresa. Beraz, bi gauza hauek ere garrantzitsua dira zuek jakitea, sartzen baldin bazatek joko hortan, baldintzak ere aldatu egiten dira. Bale? Orduan, pixka bat pentsatu nahi dut ulertu dugula, bestela gero bukaeran erantzuko izuegu zuen galderaik, baina sartuko gea, esan bezala, oinarria lanbide danez, lanbide berak zer daukan saretan, uste dugula kasu honetan gaina etxeko lanak ondo dituztela, PowerPointak ez dira berria, baina eguneratzen dituzte beti, eta nahiko ondo enfokatuta daukate, bale? Orduan, hau izango litzake diru laguntzaren oinarria eta zuek enpresari eman behar diozuen loturetako bat. Zer da? Sartuta, Google edo batean sartzen bazute lehen lanbide. Lehen aukera 2024 agertuko den aplikazioa. Ikastetxeetan nahiko ohituta gaude, ni karpeta edo nire karpeta hori Eusko Jaurlaritzako estruktura berdina da. Hau da, alde batetik izango dute, zer deialdia, lotura, requisitos, dokumentazioa, gauza horiek horrengo dira, baina hau da zuen referentziazko webgunea. Ez dira gehiago luzatuko hemen, baina bai da hemen, kepa erakusten nahi zaizuen bezala, zuentzako garrantzitsua da hau bidaltzea enpresetara eta zuek ere igual biztatza botatzea. Esandako 3 perfilak aipatzen ditu blokeka, enpresak dijoaz batean eta PowerPointotan agertzea pantaila oso argi enpresa bakoitzak bete behar ditunak, bestalde daka ikasleak bete behar ditunak, eta gero krisek agertuko izkizu hobeto, eta hirugarrena da bitarteko onuradunak bete beharrekoak. Horiek printzipioz gugea, eta ikastetxe sartzen mazate hirugarren nota, baina orokorrean gaur hemen ez zuten aizatenentzako hirugarren perfil hori ez dezute behatu behar. Zuek enpresak informazio emateko eta ikasleak zuek ikasleak dira einean, bale? Bueltatuko gaurkezpenea, ze bai sartu gabe, esaten den bezala, gehiagia aztertze hortan, bai aipatuko dizuegu, gainetikan, enpresentzako diru laguntzak urriaren 31 baino lehen eskatu behar direla, hau da, kontratuak bukatu behar dira urriaren 31 baino lehen, eta gero, urrengo urtean berriro galateakoa. Baina, etortzen bat zaizu enpresa bat azaroan, dozein gauzatatikan, lehen aukeran sartzeko, ezin dute sartu, urriaren 31 arte, gaur gondea, martxan daun programan dut. Pasako dugu, eta hor agertzen zaizkigun datuak dira, enpresak berak jasoko ditu diru laguntzak. Bizkat ezautzen bazute programa edo begiratzen bazute, egiten duna da eskematikoki jartzen du. Mailakatu egiten ditu, batetik unibertsitatera dijoazen ikasleak, unibertsitate datozen markatu ikasleak, goi mailatik datozenak edo erdi mailatik datozenak. Eta gero egiten duna hartu, zenbateko kontratu egiten zion. Hau da, kontratuaren iraupenan artean hori da nolabait ere lehen aukerak estrukturatzen duna. Eta hori ikusi dezakegu, 6 hilabeteko unibertsitate bat kontratatzatikan jasoko duna, goi mailako bateren gatikan edo erdi mailako batekin. Eta zenbat eta kontratu luzea egiten duen, hau da, helburua lanaratzea danez, gehiago ordaintzen duen. Beraien helburua da, zenbat eta titulazio gehiago eta zenbat eta iraupen gehiagoko kontratuak. Bai aipagarria dare bai, kontratuak izan behar dula beti ere ikasketa mailan lotuta, ez du balio esatea ez, kontratu egin behar zaio oinarri hauetan, lehen aukerako baldintzetan sartu alizaten. Orduan ikusten zuten bezala kantitateak nahiko politiak dira, eta gero, horre 110 hori markatzen duguna da, emakumeak kontratatzeagatika, hondikan onura gehien batu. Programaren 110ko obaria bezala sartzen dio lanbidek, emakumearen lanaratze hori ere bultzatzeko gazte, eta emakumeak izatea bakasuntan badulako bere. Orduan, enpresantzako esan dugu onura dela, baina bestalde, batzuk jarriko dituzte, lanbide eskatzen dulako esan ez, nik dirua emango izuet, baina zuek gutxinez, baldintza minimo batzuk ere sartu. Eta orduan, eskatzen ditun soldatako bermeak dia hemen markatzen ditugunak. Unibertsitateko batentzako dia 21.200, eta erdi mailako teknikari batzako 15.000. Hori da, lanbideek berak oinarri bezala jartzen duna, enpresari diru laguntza bat emateko. Baina, posible da, hau, enpresai traslatzea zutenean, batzuk zuzenean kapoan gehatzea. Bizkat aurrea tirako dugu, eta aurrengo lau pantailatzuak sartu dizkizuegu aurkezpenan barrenen,
Badakigulako, eta guk ere berdin egiten dugulako, askotan erresagoa dela, gaur erakusten nahi gean, eta gero bidaliko izugun dokumentaziotik tiratzea, eta hortikan laburpena jasotzea, eta hor jarrizkizu hor, enpresak bete behar ditunak. Hau da, hasiera batean, agertuko dira oinarrizkoa dianak, baitzen altan barko dutela, erkidegoan nengo dianak, ez daukatela zorrik eta olako gozak, baina hona izaten da, pixka bat atzera ere begiratzea, memoriarako eta zeskatuko joten. Ze gure oinarritako bada, enpresak ondo begiratuko ditu etxeko lanak, eta begiratuko du zer betetzen duen eta ez, bestela, lehen aukera bai da revisatzen duten proiektu bat, sartzen dituztenean kontratuak eta konprobatuko dute bai enpresak eta bai ikaslea baldintza betetzen dituztela, eta kasu askotan kontratu horiek ez dira onargarriak izaten. Orduan, aholkua da aurrera tira, diru laguntzak, baina etxeko lanak ondo egin, eta hori gero pixka bat gehiago gehizatuko. Pasako diot hitza nire lankide Kristinari, eta gero, egunerokotasun hortan, normalian, guri deitzen iguzutela ikasgateko bulegora, nik erantzuten dizuet, edo nik deizuet, edo zuei, edo enpresari aurreneko sarrera, eta gero benetan tekniko bezala, Kristina ibiltzen dela, ja, enpresakin harremanetan jartzen ikaslearekin. Orduan, gero igual, telefono zezautuko dituzue, baina bintzat gaur, aurpegia jartzen iguzuten prozesuetan. Vale, bueno, eskerrik asko, eta Cris? Bueno, egun hon guztioi. Pues como decía Maite, un poquito explicaros cómo tratamos, a partir de ahora ya cómo tratamos esas consultas que vienen desde las empresas. Y por un lado vamos a explicar qué es lo que hacemos en el momento que en Ikaslan entra una llamada, una consulta de una empresa que quiere contratar a uno de nuestros alumnos. Lo primero de todo, como ha explicado Maite, es dejarle claro a la empresa y enviarle información sobre toda la documentación que tienen que completar. Si la empresa ve posible y ve factible que va a cumplir con esos requisitos, bueno, pondríamos ya en marcha lo que es la solicitud de oferta de la Euskera. Aquí, con respecto a las condiciones que tienen que cumplir, sí que hay dos detalles que son importantes y que sería interesante que vosotros conocierais para luego comentarlo a la empresa. Aunque nosotros les vamos a ir ayudando en todo ese proceso. Hay dos requisitos que con los que Lanbide es muy exigente y es, por un lado, justificar que con la contratación de nuestros alumnos la empresa está generando empleo neto. Entonces, para que la empresa pueda justificar este dato, les van a pedir dos documentos. Uno es un documento de plantilla media de trabajadores el día de la contratación de esa persona y, por otro lado, un documento de plantilla media de trabajadores hasta el día anterior al día de la contratación, en los 6 meses inmediatamente anteriores. Siempre que esté por encima esa diferencia, siempre que el día de la contratación tengan una diferencia positiva, es decir, si los 6 meses anteriores estaban 15 trabajadores trabajando y ese día ya sube a 16 o siempre ya están cumpliendo con ese requisito. Entonces, lo pueden comprobar perfectamente de manera previa, hablando con sus asesorías y solicitando esos documentos en la seguridad social. Es algo, quiero decir, sencillo de comprobar. Y por otro lado hay algo que también es importante y es que cuando una empresa se quiere acoger a una contratación con el programa de Lehen Aukera, tienen que tener muy claro que si van a contratar a un alumno o alumna que tiene un grado medio, el grupo de cotización en el que le tienen que incluir tiene que ser como mínimo el grupo 9. Nos tenemos que ir a un oficial de tercera, grado medio, grupo 9 de cotización, disculpad, y hablamos de oficiales de tercera. Si nos vamos a un grado superior, estaríamos hablando de un grupo de cotización 8, oficiales de segunda. Esto hay empresas en las que no les genera ningún problema, pero hay otras que, como esto está vinculado con los sueldos, con el salario en el que le tienen que contratar, a veces genera, pues lo que os comentábamos, una vez que la empresa ya decide que cumple con los requisitos que Lanbide le va a proponer, lo que hacemos también desde Ikaslan es llamar a nuestros alumnos, porque, como os comentaba, ellos tienen que cumplir, por un lado, ser menores de 30 años, por otro lado, estar dados de alta en Lanbide como demandantes de empleo, y además que en Lanbide figure su titulación. Entonces, lo que solemos hacer es llamarles por teléfono, comprobar que en algún momento se han dado de alta, si no lo han hecho, explicarles cómo deben hacerlo y además informarles de qué documentación tienen que presentar en Lanbide para que se registre el título. Esto también es un tema delicado y es que
para que Lanbide le incluya a una persona una titulación, lo único que aceptan es o bien el título, que si están ahora haciendo dual o FCT, como ya sabemos, no lo van a tener hasta dentro de año, año y medio, o si no, solo Lanbide acepta lo que se llama, bueno, lo que es la carta de pago. Entonces, para eso en los centros tiene que estar ya las actas cerradas y haberle entregado a los alumnos este documento. No nos sirve, no acepta Lanbide un documento que justifique que tienen los módulos superados, que han aprobado, no. Hasta que no presenten la carta de pago y las tasas del título pagadas, Lanbide no le va a incluir a una persona la titulación. Entonces, esto supone que la empresa no va a poderle contratar pues hasta que no le entreguemos desde los centros, no se le haga entrega de este documento. Todo eso a la empresa también le informamos, le avisamos de los plazos para que lo tengan en cuenta y de esa forma pues puedan valorar si se acogen al programa o no. La mayoría, pues, aunque suelen tener mucha urgencia en hacer las contrataciones y suele ser, bueno, pues suelen querer que una vez que finalicen las prácticas o la dual, el alumno continúe en la empresa, siempre les informamos que eso no es posible. Tienen que esperar. En el caso de las prácticas que finalizan ahora, estarán finalizando a finales de mayo, tendrán que esperar probablemente hasta mediados, finales de junio. Y con las duales nos pasa un poco parecido. Hasta que los centros no cierren esas actas, no cerren esas actas, no podrán acudir a Lanbide a registrar esa titulación. Entonces, bueno, quizás esto sería un poquito lo más importante a tener en cuenta sobre la empresa, sobre el alumnado y cómo gestionamos desde aquí, desde Ikaslan, este proceso de apoyo a la empresa para informarle de cuáles son todos los requisitos que tiene que cumplir y guiar al alumnado de cómo inscribirse en Lanbide, cómo darse de alta, qué es lo que tiene que hacer en definitiva. Una vez que esto está en marcha, ¿qué es lo que hacemos? La empresa tendrá que rellenarnos un documento, tendrá que enviarnos un documento de solicitud de oferta, es un documento muy sencillito que además le guiaremos, por supuesto, en el que nos va a indicar sus datos para que nosotros podamos dar de alta a esa empresa en el aplicativo de Lanbide y el tipo de contrato que le van a hacer, bien indefinido, como os explicaba antes Maite, o si no un contrato o un 420, lo que antes era contrato en prácticas. Ahí nos tienen que indicar la duración, el salario bruto que han acordado, teniendo en cuenta todo lo que ya se ha dicho, y lo que hacemos es dar de alta la oferta. En general, normalmente, esa oferta la damos de alta el mismo día que el alumno va a Lanbide a registrar el título, para no perder nada de tiempo. O sea, el alumno acude a Lanbide a la mañana, registra su titulación y nosotros a la tarde estamos dando de alta la oferta y asignando a ese alumno o alumna como candidato que cumple con los requisitos del programa. Si es así, a partir del día siguiente ya puede ser alta en la empresa. O sea, intentamos que los plazos sean los mínimos, porque, bueno, como hemos hablado, normalmente siempre hay urgencia en este tema. Entonces, desde aquí trasladaros, bueno, pues Ikaslan al final es el centro colaborador de Lanbide para dar de alta estas solicitudes de oferta de empleo. Desde aquí les servimos de apoyo a las empresas informando de todo lo que tienen que justificar para Lanbide, pero son las empresas las que luego sí tendrán que subir esa documentación a través de la sede electrónica de Lanbide, a través de la web, y enviarla a Lanbide. Siempre van a contar con nuestro apoyo, asesoramiento y bueno, surgen muchísimas consultas. Lo que no sabemos trasladamos directamente a los técnicos de Lanbide, contactamos con ellos para que nos vayan aclarando y servimos de apoyo, como os decíamos, pues, bueno, al alumnado también para guiarles en todo este proceso y que quede todo pues, bueno, perfectamente encajado. Entonces, por mi parte yo creo que he explicado un poquito cuál es el proceso de cómo lo gestionamos cuando desde un centro se nos traslada la necesidad de una empresa o cuando es la propia empresa la que contacta directamente con vosotros. A partir de aquí, si tenéis ya alguna duda, lo que comentaba antes, que nos podéis ir lanzando.